Da li ste znali da čak 30% učenika u Srbiji priznaje da je bilo žrtva vršnjačkog nasilja? Danas ćemo pričati o tome kako se vršnjačko nasilje u adolescentnom dobu, patrijarhat, red pill i toksični stereotipi međusobno prepliću i utiču na naše društvo. Jer često nije samo stvar da neko nekog vređa ili isključuje. Iza svega ovoga kriju se jaki rodni toksični stereotipi, ekonomski pritisak i čitava kultura koja nekada nehotice ovo podržava. Zato ostanite sa mnom, pošto ću analizirati sve ove društvene pojave, pokušati da dam neki odgovor ili analizu, a verujem da zajedno možemo izaći iz ovog toksičnog začaranog kruga. Prvo na što se moramo osvrnuti je bullying i toksični obrasci kod mladih. Zamislite ovu scenu. Ulazite u školu i prvo što vidite je kako par dečaka dobacuju uvrede vršnjaku. Rugaju mu se i nazivaju ga slabićem samo zato što se drugačije ponaša, oblači i misli od naučenog stereotipa. On pokušava da ih ignoriše, ali vrlo je vidno da ga ta scena povređuje. Ostali stoje sa strane i ništa ne pokušavaju da preduzmu, ne zato što im nije stalo ili zato što se slažu s tim, već zato što se plaše da će oni biti naredna meta. Ova scena je klasičan bullying, fizičko ili verbalno nasilje koje se često predstavlja kao samo zezanje ili samo dečija igra, što apsolutno nije. Ali ono što retko vidimo je šta se zapravo dešava iza tog bullyinga i zašto se on dešava. Iza ovoga vrlo često stoje dva toksična obrasca. Prvi jako bitan je toksična muškost ili ti toxic masculinity kod dečaka. Dečaci od malena slušaju kako pravi muškarci ne plaču i kako ako pokazuješ emocije ili tražiš pomoć ti nisi pravi muškarac. Kada osjećaju da im je ugrožena muškost, bilo zato što su izgubili u igri, možda su slabo ocenjeni u školi ili se jednostavno ponašaju drugačije, vrlo često imaju potrebu da reaguju agresijom. Fizičko guranje, udarci ili verbalni napadi postaju primarni alat da dokažu moć i zaštite svoj status. Sa druge strane, među devojčicama se nekada javlja ponašanje koje je rezultat internalizovane mizoginije. I ovdje ima fizičkih napada, ali u manjoj meri. Uglavnom su to ogovaranje ili osuđivanje onih koji se ne uklapaju u standarde izgleda ili ponašanja koji su nam nametnuti. Internalizovana mizoginija je kada devojke nesvesno preuzimaju kulturne stereotipe i napadaju ili osuđuju sve one koji se izdvajaju iz njih. Rezultat ovoga može biti takozvana pick me kultura, body shaming ili generalno društveni pritisak. A ono što vrlo često stoji iza ovoga je njihov strah da ne budu osuđene i odbačene od strane društva, pogotovo od strane dečaka, zato što su devojčice učene od malena da njihova vrednost leži u tome da se dopadu dečacima i da ih oni prihvate. Da li ste vi nekada bili svedoci ovakvih situacija u školi? Ja definitivno mogu reći da, nažalost, jesam i to više puta. Ovaj spoj agresije i društvene isključenosti je posebno opasan zato što deca upijaju okolinu bez filtera. Samim tim, ako je u vašoj vršnjačkoj grupi cool da napadate druge, deca će usvojiti to kao šablon, da oni moraju napasti druge ili će oni nekome biti meta. Također, digitalni svet može pojačati ovo stanje zato što u online gaming chatovima, TikTok komentarima ili cancel culture stampedu uvrede se brzo lajkuju i šeruju, pa se čini kao da je sva agresija opravdana i društveno prihvaćena. Ako su bahatost i vređanje ono što prolazi, ono što dobija pažnju, ono što se ceni, naravno da će mladi naučiti da je to normalno ili da je to način da se izbore za neki takozvani status. Da li ste znali da deca koje trpe bullying zapravo imaju 3 puta veće šanse da razviju anksioznost ili depresiju? Još jedan poražavajući podatak je da TikTok videi sa mizoginim sadržajem imaju preko 100 miliona pregleda i to naravno ne jedan, ima ih mnogo. Međutim, nasilje i toksični obrasci ponašanja ne nastaju tek tako sami od sebe. Iza njih stoje godine i godine toksičnih rodnih stereotipa koji forsiraju dečake da moraju biti jaki, grubi i dominantni, a devojčice da moraju biti tihe, fine i pokorne. Da bismo presekli ovaj začarani krug, moramo prepoznati činjenicu da ovde nije samo reč o bezobraznoj ili loše vaspitanoj deci. U pitanju je čitav kulturni okvir, patrijarhalni narativi, odsustvo dobrih uzora, manosfera, agresivni forumi i red pill pokreti na mrežama, hipertakmičarski duh u gamingu i tako dalje. Svi oni upućuju sličnu poruku, da moraš biti oštar, agresivan i manipulativan kako bi opstao. Zato je edukacija, posebno u školi, presudna. Kada se mladima objasni, kada oni zapravo razumeju da bilo kakav oblik verbalnog
napada ili isključivanja može biti podjednako destruktivan kao fizički napad, otvara se prostor za razvijanje empatije. Ako roditelji na vreme pričaju sa svojim decom zašto se neko osjeća povređeno kada je izložen podsmehu ili osudi društva, deca počinju da razumeju tuđe perspektive. Također, ne smemo zaboraviti da ipak postoji pozitivni primjeri influencera, youtubera ili gamera koji podstiču fair play, iskrenost, empatiju i međusobno razumevanje. Oni su ti kojima treba pružiti veću vidljivost kako bi mlađi zapravo imali zdrave uzore. Jer kada bolje razmislimo, bullying je samo vrh ledenog brega. Iza njega vrlo često se krije čitava negativna kultura društva, uživo i online, kao i verski i ekonomski faktori koji mogu samo pojačati toksične stereotipe. Zato je vrlo važno da razumemo kako se to sve prepliće i kreira jedno toksično okruženje. Upravo o tim dubljim vezama i korenima govorit ću u nastavku ovog videa, tako da ostanite sa mnom. Da li ste razmišljali odakle zapravo kreću toksični rodni stereotipi? Pre svega ono što najčešće srećemo, to su rigidna pravila za dečake i devojčice. Šta je ono što dečaci moraju da rade, šta ne smeju da rade, a sa druge strane šta devojčice moraju, a šta ne smeju. Dečacima se od malih nogu poručuje budi jak, nemoj da pokazuješ emocije, moraš da dominiraš. Dok se sa druge strane devojčicama poručuje da moraju izgledati smerno, da budu mirne, pokorne, poslušne, nikako glasne i da ne zauzimaju previše prostora u ovom društvu. Kada su te granice toliko rigorozne i uske, čim neko malo izlazi iz njih, odmah je meta napada i podsmeha, samim tim deca od malena nauče da igraju te uloge. Kako ne bi došli do neprijatnih situacija ili kako ne bi bili odbačeni od strane društva. Još jednu veliku ulogu ovdje igra nam patrijarhat kao sistem moći. Vekovima unazad muškarac je posmatran kao glava porodice i samim tim vrlo je normalizovano da on bude dominantan, čak nekad i agresivan, dok se od žene očekuje da ona bude pokorna i poslušna. Taj šablon i dan danas boji naše porodične odnose, medije, školu i veliki broj muško-ženskih odnosa koji nas okružuju. Kad smo već kod porodice, deca najviše zapravo kod kuće uče kako treba da izgledaju međuljudski odnosi, pogotovo između muža i žene. Očevi često svesno ili nesvesno prikazuju potiskivanje emocija ili autoritet glasom i pesnicom, pa sinovi upijaju poruku da je agresija normalan način da se komunicira u porodici. Majke pak, naročito u tradicionalnom okruženju, uče svoje ćerke kako da budu mudre, da ne traže ono što žele direktno, zato što se otvorena želja, kada su u pitanju devojčice, smatra bezobraznom, nepoželjnom i nedovoljno ženstvenom. Umesto toga, one svoje devojčice uče kako da dobiju to što žele suptilno, komplimentom, nagoveštajem, tihim pritiskom ili emocionalnim signalima. Devojčice su bukvalno učene da one treba da manipulišu suprotnim polom kako bi dobile šta žele i da to moraju da čine što tiše i što nežnije, inače će biti osuđene. Ovakva dinamika stvara pasivno-agresivnu atmosferu i učvršćuje ideju da devojke moraju da igraju igru kako bi dobile šta žele, dok se pak od dečaka očekuje mnogo grublji pristup gde će oni bukvalno uzeti šta god požele. Tako se toksični obrasci, manipulacije i agresije grade pod istim krovom, a kasnije prenose u školu i naravno dalje tokom života. Sada nam se tu upliću i mediji, porno industrija i internet guruji. Filmovi, reklame i mainstream pornografija često prikazuju muškarca kao osvajača, a žena kao objekat koji treba osvojiti. Red Pill forum i manosfera učvršćuju ideju da je agresija cool, a da devojke moraju da se takmiče jedna sa drugom kako bi pridobile pažnju kvalitetnog muškarca. Naravno, algoritam nagrađuje dramu tako da se ekstremni stavovi najbrže šire. A naravno, ne možemo zaboraviti ni na religiju i tradiciju. Religija i tradicija mogu biti posebno problematične zato što se prenose sa kolena na koleno, bez prostora da se bilo šta preispita ili razmisli da li bi možda trebalo tako, već se prenose kao jedan vrlo rigidan okvir, to tako mora, to tako treba i otprilike nemoj ništa da pitaš. Samim tim, verska učenja koja su konzervativnija samo utvrđuju tu patrijarhalnu ideju da je muškarac vođa, da on to mora biti, a da žena mora da ga prati. Ali naravno postoji religije koje imaju malo liberalnije shvatanje koje zapravo promovišu empatiju i ravnopravnost. Samim tim možemo zaključiti da nije direktno problem religije ili svaka religija, već način na koje se ona tumači i koristi. Naravno, u naš svakodnevni život uključeni su i socioekonomski pritisci. Nezaposlenost, finansijska nesigurnost ili nejednakost stvaraju frustraciju. Ljudi pod pritiskom češće pribegavaju rigoroznim rodnim ulogama kao poznatom obrascu moći. Naravno, tu neravnopravnost automatski prati i internalizovana mizoginija i pick me kultura. Devojke ponekad usvajaju iste standarde koji ih zapravo sputavaju. Samim tim kritikuju devojke koje iskaču iz tih okvira u želji i ideji da one budu prihvaćene od strane društva. Zanima me, da li ste nekad osjetili pritisak zbog onoga što vidite na društvenim mrežama?
Ono što je jako bitno naglasiti je da toksično ponašanje nije urođeno. Ono se uči iz sistema rodnih pravila, porodičnih modela, medija i ekonomskih pritisaka. Kada to razjasnimo, postaje jasnije zašto zapravo bullying, agresija i pikmi kultura rastu i šta je potrebno da uradimo kako bismo prekinuli taj začarani krug nasilja i zapravo napravili pozitivnu promenu. Veliki uticaj na ljude danas imaju društvene mreže i gaming kultura. Online igre i društvene mreže savršeno spajaju 3 sastojka koji grade toksičnost. Anonimnost, stalno takmičenje i algoritme gladne drame. U naslovima kao što su League of Legends ili Valorant igraš pod nadimkom. Kada meč krene loše, psovke i report noob izlete brže nego što ping skoči, jer ljudi osjećaju da nema stvarne kazne. Taj obrazac izgubio sam, moram nekoga da okrivim. Klincima postaje normalan način da iskale svoju frustraciju. Na TikToku, Instagramu ili YouTubeu priča je slična samo u formi scrollovanja. Algoritmi uvek guraju klipove koji izazivaju najviše reakcija, a svi znamo da će to uvek biti neki bif ili neka drama. Zato se uvredljivi komentari, roastovi, drama između streamera ili komentarisanje nečeg izgleda munjevito šire. Dečacima tada stiže poruka budi glasan i agresivan i bit ćeš primećen. Sa druge strane, devojčicama algoritam servira savršeno isfiltrirane slike i šalje im poruku da one moraju tako da izgledaju, inače automatski vrede manje. Takođe često nailaze na sadržaj koji promoviše nasilje nad ženama koje možda izgledaju ili se ponašaju drugačije od očekivanog kalupa. To sam ja. Ne smemo zaboraviti cancel culture fenomen koji zapravo na mrežama može imati i dobru i lošu ulogu. S jedne strane, to može biti efikasan način da se moćne javne ličnosti ili brendovi pozovu na odgovornost zbog štetnih postupaka. Međutim, često se dešava da cancel culture preraste u online linč, javno ponižavanje i isključivanje individua, pogotovo ako se ne radi o javnoj ličnosti, nego o manje uticajnim osobama ili mladima koji su prosto pogrešili. Istraživanja pokazuju da čak 58% mladih osjeća strah da ne budu cancelovani zbog iskazivanja svog mišljenja na društvenim mrežama, što dodatno doprinosi njihovoj nesigurnosti i osjećaju anksioznosti. Ipak, kao što sam rekla ranije, internet naravno nije samo negativa. Postoje, na primjer, streameri koji mutuju hate komentare i prave manje zdrave zajednice. Ili, na primjer, postoje influencerke koje se snimaju nekada sa šminkom, nekada bez i otvoreno i iskreno pričaju o tom pritisku društva koji je vrlo prisutan, pogotovo na žene, kako one moraju biti savršene. Što češće deca budu viđali takve primere, to će im biti jasnije da zapravo mogu birati zdravije obrasce ponašanja i da mogu sebe graditi u empatičnu ličnost koja iskreno voli i prihvata sebe, a i druge. Naravno, takvim ličnostima treba pružiti što više podrške, a što se tiče ovih toksičnih, za njih postoji mute i blok dugme, što je zapravo prva linija odbrane kada krenu uvrede ili toksičnost. Ono što je vrlo bitno je zapravo razgovor kod kuće, zašto je neko bio bezobrazan i kako mi možemo da se postavimo u odnosu na tu osobu bez toga da uzvratimo uvredom. Dakle, društvene mreže i gaming nisu loši sami po sebi. Problem je kada se anonimnost, borba za rang ili lajkove, cancel kultura i algoritmi skupe u jedan isti koktel. Ako roditelji, škole i sami kreatori stave fokus na empatiju, timski rad i realnu sliku života, taj koktel gubi jačinu, a klinci dobijaju priliku da biraju zdravije online okruženje. Pre nego što pređemo na dublje društvene teme, moramo se zaustaviti na 2 vrlo moćna učitelja današnjih tinejdžera, a to je pornografija i red pill sadržaj. Iako su potpuno različiti formati, zajedno šalju vrlo sličnu poruku. Seks je arena dominacije, a odnosi su igre moći. Kada mladi po prvi put pristupe nekom porno sajtu, to je uglavnom mnogo pre nego što iko sa njima razgovara o seksualnoj edukaciji. Samim tim ono što tamo vide apsolutno nije ljubav, odgovornost, međusobno poštovanje ili poštovanje tuđih granica. Vide muškarca koji je uvek spreman, snažan i dominantan i ženu koja je svedena na objekat želje, čije zadovoljstvo postoji samo zato kako bi potvrdilo mušku pobedu. Nema pitanja o granicama ili da li ti ovo prije ili ne, da li želiš da stanemo, napravimo pauzu ili radimo nešto drugo. Time mainstream pornografija nenamerno postaje priručnik za toksičnu muškost. Govori nam da muškarac treba da uzme šta god poželi, kad god poželi, a da žena treba da ćuti, trpi i da naravno uvek izgleda dobro. Devojke iz tog scenarija uče da su one poželjne jedino ako uvek i sve prihvate i naravno usput izgledaju besprekorno, a momci dobijaju ideju da je empatija ili poštovanje slabost i da je zapravo pristanak nepotreban ritual. Kada takvu sliku povežete sa društvenim mrežama, gde like nagrađuje provokativan kadar, dobijate koktel nerealnih očekivanja, nesigurnosti i pritiska da svaka veza treba da se odigra kao u brzom klipu od 5 minuta. Ako nam pornografija daje vizualni scenario kako sve treba izgledati, sa druge strane imamo manosferu i red pill koji nam daju ideološki narativ.
Glavna teza glasi, svetom vlada matriks u kome su muškarci izigrani, a žene manipulišu da bi došle do resursa. Rešenje je, kažu guruji, da muškarci treba da postanu alfe. Hladan, emocionalno nedostupan, finansijski moćan i seksualno dominantan. Empatija i ranjivost proglašavaju se za beta slabost, a ženski glas automatski biva totalno pregažen i utihnut. Za mladića koji je odrasta i nesiguran je u sebe, ovo zvuči kao brza i laka formula. Treniraj, zaradi i uzmi šta god želiš pošto ti pripada. Ali umesto iskrenog samopouzdanja, Red Pill zapravo kreira prezir prema ženama i beskrajno nadmetanje sa drugim muškarcima. Za devojke koje naiđu na takav sadržaj, poruka je podjednako poražavajuća. Cenjena si samo dok si mlada i izgledaš savršeno po društvenim standardima. Kada to prođe, više ne vrediš ništa. Sad, gde se zapravo spajaju pornografija i Red Pill ideologija? Pre svega objektivizacija. Pornografija i Red Pill uče nas da je naš partner samo njegovo telo i zapravo naš trofej. Druga bitna stvar, kontrola i dominacija. Muškarac mora voditi igru, a žena tu služi samo da potvrdi njegov status. I naravno nerealno očekivanje. Sve mora izgledati brzo i ekstremno, bez bilo kakvog razgovora o emocijama ili pristanku. Rezultat ovoga, mladi ulaze u veze naoružani pogrešnim skriptama. On treba da bude hladan i neosetljiv zavodnik, a ona da glumi savršenstvo i naravno nikada ne priča o svojim granicama i željama. Kada se ta ideja sudari sa realnim životom, dolazi do razočarenja, pritiska i vrlo često vršnjačkog nasilja ili emotivne manipulacije. Kad smo već kod toga, da li ste znali da u Srbiji svaki 5. tinejdžer priznaje da je bar jednom na internetu slao uvredljive poruke? Vrlo je jasno da je jako bitno prekinuti ovaj lanac ponašanja. A kako to možemo učiniti? Pre svega, naravno, seksualna edukacija. Deca, pre nego što uopšte pristupe takvom sadržaju, treba da imaju realne informacije kako izgleda život, šta je pristanak, šta su granice, šta je gluma, koliko je bitno obostrano zadovoljstvo i da apsolutno uvek imaju pravo da kažu ne. Razbijanje mitova o alfa identitetu. Prava snaga dolazi iz samopoštovanja i empatije, a ne iz kontrole i prezira. Presudno je naučiti mlade da razviju svoje kritičko mišljenje i da sve što vide na internetu gledaju kroz određeni filter. I naravno pružiti im što više pozitivnih uzora, podržavati influencere ili content kreatore koji zapravo promovišu iskrenost, empatiju, pričaju o granicama i prikazuju realnu sliku života. Red Pill i pornografija nisu samo sporedna zabava na internetu. One oblikuju očekivanja čitave generacije o tome kako izgleda muškost, ženstvenost i sama ideja intimnosti. Što pre prepoznamo te skripte i naučimo kako da ih demontiramo, brže ćemo doći do zdravijih, zapravo ravnopravnih odnosa. Naravno, kada pričamo o uticajima društva, definitivno ne možemo preskočiti uticaj religije i socioekonomski uticaj. Hajde da pogledamo dublje temelje koji vrlo često grade ove negativne i toksične obrasce. Zamislite religiju kao veliku priču koju društvo prenosi generacijama. Kada se ta priča tumači rigidno u smislu muškarac zapoveda, žena ćuti, postaje plodno tle za patrijarhat i toksične rodne stereotipe. Međutim, isti ti tekstovi i tradicije, ako se interpretiraju otvorenije i sa empatijom, mogu promovisati ravnopravnost, međusobno poštovanje i zajedništvo. Dakle, vrlo često nije problem u samoj religiji, već u njenom tumačenju i to kako je neko sprovodi. Pitanje je da li je koristimo za opravdavanje dominacije ili kao temelj za međusobno razumevanje i ravnopravnost. Kada plata kasni, računi stižu, a posao visi o koncu, naravno da stres u porodici može da raste. Ali želim da budem potpuno jasna. Stres, frustracija ili ekonomski pritisak nikada ne smeju biti opravdanje za nasilje, jer nasilje je uvek neprihvatljivo i neopravdano. Međutim, socioekonomski problemi mogu doprinijeti atmosferi u kojoj neki ljudi pokušavaju da svoje nesigurnosti ili frustraciju iskažu kroz agresiju ili toksične komentare, bilo to uživo ili online. A neravnopravnost i nejednakost samo produbljuje taj osjećaj frustracije. Dok neki na društvenim mrežama prikazuju svoj savršen život, drugi se mogu osjećati kao da zaostaju i kao da se bore iz dana u dan da prežive. I samim tim, taj osjećaj frustracije pokušavaju da kompenzuju negativnim ponašanjem. Zato kada govorimo o toksičnosti, nije dovoljno da osudimo samo pojedinačne ispade. Moramo razumeti i dublje razloge koji stoje iza tog ponašanja. Priče koje se prenose u verskim zajednicama, ekonomski stres i osjećaj bespomoćnosti. Razumevanje ovih faktora nam pomaže da sprečimo nasilje pre nego što dođe do njega. Ali želim samo još jedno vrlo jasno da ponovim. Razumevanje uzroka nikada ne znači opravdavanje nasilja. Nasilje je neprihvatljivo bez obzira na okolnosti. Toksični obrasci koje sam opisala tokom videa nisu neuništivi. Kada razumemo gde i kako nastaju, postaje mnogo lakše da ih demontiramo.
Evo najvažnijih koraka po mom mišljenju koji unose smirenost i potencijalno nam pružaju rešenje i izlaz iz ove situacije. Pod 1. Znanje pre ekrana. Pre nego što deca otvore prvi chat ili video, dajmo im jasnu sliku šta to znači poštovanje, pristanak i empatija. Ako se ta osnova postavi kod kuće ili u školi, agresivne internet poruke neće imati gde da se prime, neće imati tu jačinu niti uticaj na njih. Pod 2. Veština postavljanja pravog pitanja i naravno kritičko mišljenje. Naučimo mlade, a podsjećajmo i sebe da kada konzumiramo neki sadržaj, pitamo koga je postavio, iz kog razloga, koja im je potencijalno bila želja iza toga ili ideja, šta da probudi ili isprovociraju. Šta ta osoba želi da postigne i kako to može uticati na mene ili druge. Pod 3. Negovanje dobrih primjera. U moru sadržaja postoje kreatori, streameri ili gejmeri koji zapravo neguju zdravu zajednicu. Kada svesno pratimo, delimo i podržavamo njihov rad, mi zapravo hranimo algoritam nečim zdravim i pokazujemo deci da svet interneta nudi mnogo više od puke drame. Pod 4. Jedna jako bitna stvar, a to je ravnopravnost kod kuće. Male scene svakodnevnice gde mama i tata ravnopravno dele poslove po kući, mirno razgovaraju o emocijama i problemima koje možda imaju. Deca koja smeju da izraze svoje emocije, tugu ili radost bez obzira na pol, šalju snažniju poruku od bilo čega drugog. Time rušimo stereotipe tamo gde najlakše rastu, u porodičnom dnevnom boravku. Pod 5. Otvoreno o veri i novcu. Vera ne mora slepo da se prati i ne moramo se slagati sa svime što ona propoveda, iako smatramo sebe vernicima. Jako je bitno otvoreno pričati o onome što ona propoveda, tražiti svoje objašnjenja i odgovore, a ne forsirati priču to je tako i kraj. Naravno i finansijski stres postaje podnošljiv kada o njemu pričamo zajedno, umesto da ga pretvaramo u prekor ili tišinu. Podeljen teret postaje lakši, a frustracija gubi snagu i ne pretvara se u agresiju. Naravno, bitna su jasna pravila kako u školi, tako i kod kuće. Kada škole i online platforme odmah i dosledno sankcionišu govor mržnje i vršnjačko nasilje, deca jasno vide da je poštovanje obavezno, a nije može i ne mora. Kada su pravila jednostavna, jasna i primenjuju se svaki put, stvara se sigurno okruženje u kojem toksično ponašanje ne opstaje. I naravno, jedna od jako bitnih stavki, a to je briga o mentalnom zdravlju. Razgovor sa savetnikom, terapeutom ili prijateljem nije znak slabosti, već je zapravo znak hrabrosti. Kada normalizujemo traženje pomoći, oduzimamo toksičnim porukama prostor u kojem se skriva stid i nakupljen bes. Sve čega smo se danas dotakli, od bulinga do patrijarhata, od online drama do ekonomskog pritiska, su zapravo deo jedne iste slagalice. Sad zamislite tu slagalicu i da je svako od nas jedno svetlo. I ako svako doprinese bar malo toj pozitivnoj promeni, jedan otvoren razgovor, jedan follow pravom uzoru, jedno netoksičnom ponašanju, mi ćemo zajedno graditi mnogo zdravije društvo i ostavljati za sobom one sve toksične obrasce i ponašanja koje više ne želimo u našim životima. Hvala vam puno što ste gledali. Obavezno u komentarima mi napišite kako vi u vašem okruženju podižete glas za ono što smatrate da je ispravno, za empatiju i iskrenost i kako se borite sa toksičnim ponašanjima. Ako želite da nastavimo da pričamo o ovako bitnim temama, obavezno se pretplatite na moj kanal, komentarišite ovaj video, podelite ga i naravno slobodno mi pišite o čemu biste voljeli da pričamo sledeće. Hvala vam puno još jednom, vidimo se u narednom videu. Bye!